Hello, a chartin agus fáilte arás go Cluicheamaid sat an uair sin. Eh, well, fáilte go fichit a hen mar go bug agus fáilte ganna darna bliana de Cluicheamaid thosaigh sin seo san earliach bliana seo chai le Jedi Fallen Order agus inis seo sin anna bliana I gá mar go bug. Ha ma feiking sa fáilte ráh. So mi dalle tíach a dú vis mun sin dalle has le tíach fi dré becam mi dhéing na hasisinéir dhéanú haar na bliana galaf se bliana le íntnach a hi an san Cluicheamaid agus tíach brimíonn sin agus an nuair sin mi smentin gun gluisin bekan chegama bhfuil mí Jo ruúten mihéin bhfuil mí Jo ruúten na chláin sin agus sé sin Donut County dúich nan donut mar a hacham héad iad heis nach donut Gaelic County a chast. Bhí hín down an cantin donut country ris coú so mi smentin go bhfuil sin chréit mé go bhfuil iad dalachur post jalain fergach thugam. Ach ai is ha léinetí úracham bías acu go bhfuil mi héad bhaéir na léintí Gaelic so fer úr bha ní bhhatar mar I girls ceall so sin ar lema agus chuteach a mi smain sin leis le táiseach na bliana coú ha mín dúil gon bí sinne teanú can streams stocha gach choladíach a náte gach seachgain. Coú ar san táiseach na bliana tíach san féin clachte dis I dhíist ar se bliana go treing a ha dalhí ann gá héin coú ha siamí san an acail mé a PhD agam. So ai. Ach bí sin cai treing, so mis mun sin ar san táiseach na bliana coú go bí mi genú can an stream gach choladíach agus goiteach ans na Jehania an iad sin go bí mi chud can an video in éile suas ar YouTube. Mar sin blid ha ddíireach I gopur a dráasta ar video de can an highlights na baran mar go beig is video far a robbie clich Resident Evil seach. Agus tá sin ar bhíon deachtíach go bhí fiochan ri na subtitles a scríbh agus mi ddíireach gantin ar san mar Jake min sin. So ha táisá a mí dáchas chom ruútan éile bice a dhéanú ó hit seo a sin sa seo. A chi sin gote go gun siomí go bhí streamig gaseach nuair a ha mí farach impacin nas cumasach éiad. Agus a mí an dúil goteach tíle go streamig gaseach in nuair a hiic DLC ar san Assassin's Creed Valhalla amach or had dal a géirin agus bí sin má fesgur má éhain ce an hasisiú ach ai so sin caran in néach mar go beag I dráasta dúil stream I dhéanú caran gacholadíag agus fesgur má cuteach shall move out bug bí doch dúlích má ha sin cear ach ai Ba mi ddíach ar santáisce rilí le bhí gíise gaibh becan mo dhéan na rein sin an bliana ar Chluicheamaid agus a teomhlíana a héidir bhí ann chaning. Ag níide seo so thuh channel YouTube a cinneod bías acu car an leach slíad tron bhliana go rá féach in gluasad bhí streaming ar Mixer go Twitch or réich Microsoft Mixer go Facebook so nuair sin chará an com sin acin. So mé na stat seo a bhór chuteach go had cohéanú ru YouTube agus féachí bh YouTube heh I channel ha heh méid na héidir channel ha cead sa hoch ùire na híte de video in acin. So sé sin mar a bheits is acu ùile sin dá lá ar fat
je suspens ùire Gaelic cha chruúcha a nuí lein agus ha cádas cíatas déich video in YouTube acin so sin paracht na dá gach seachgain bha cád ag cád dá go le míle view ag a channel YouTube agus a cádas cíat neach ga lentain agus chai cádas dá chiat ùire híte a chéad ar a channel. So sin mar a ha YouTube a chéad a drásta cead sa hoch úrin de huspant Gaelic agus sa sin chomhór chofata dí rusin MCU fat na filmicin Marvel sin fat bhá Iron Man go Spider-Man Far From Home. So Joe chrap suspens chuteach a sin mú fa bhí cetar na Jiffer Maidne Jifferton mú well mú dá urit a bhéad The Good Place fat Stranger Things fat agus tín feisce dá urit a bhéad na filmicin Star Wars fat chuteach. So a sin ar an tuamhas i chruúcha agus ar tuamhas i dhéanú agus a mí chotáilite go bhfuil sibh ar bhí nar chuteach ar a hon chaneal dána íte JVN. Ha mi go má ha insinach a bhí tílaigh a sé is go caran mías mar go bhéh. A bharach gur sin bharach spam sa chat. Haneal mé sin úntarein dá bhé agus curmí asga. Well, curmí asga a rut chaine gon jamí ruta cin fáneistáil anheach. Agus a bharach gur sin dé ile well chai bheit sin a gearlaiste ar san dúis sin na Gaelic. Íoch cha an tuamhas chat tín, an tuamhas spam tín ban úsa chuteach. Gearlaiste ar san dúis sin na Gaelic bheit sin ar le má chat a bhhaí sin ach bheit sin a naid Duolingo so cha chrit mé gumbó na chu sin. Agus chuteach ruta a cartar mí na gearlaiste sin bheit trí rutan ar sinne Duolingo agus Young Scott agus sinne agus Duolingo a dá cin cacheáte dí Geminan or sé gemme video a hanna Duolingo chuteach get a ha go má fölum well géirí feasa bhil chréit mi go fast mí enam ar do stream se leis díise a bhís féidir go bhí sé dálaigh lei sin. Chuteach a bharach ar sin nach sin iad an lá nach sin iad aris na Maidne agus nach sin ar Spòrs na Seachdain si a bréimion eSports so bheit sin iad sin nach a bhí iad sin a dú go bhí Chluicheamaid i nach go ar Spòrs na Seachdain ach sin agus chuteach bheit imrig áin iad Caithream Ciùil nuair a bhís a léimh amach tachartas an gach seachgain nuair a híal sin leis an aiche at Jevy Cluich Assassin's Creed Valhalla ar a lá far dain amach bheit ar Caithream Ciùil a lá bheit sin bheit canting agus an nach ar Twitch hiú Chluicheamaid so bheit sin neánach well sin go bheith animal chaid so well sin animal an so na Gaelic so ar Twitter ha cádas dáchiad is dáichiad follower acin neachlanta neacin drásta ha cádas ciat neach at reality ar na video and na streams a cat beá ar Twitch so han tuamhas ann mi dhéin a ha mi tálaigte agus ha má hain eich gin agus díreach a cad yomi suas caran a YouTube studio mar go bug agus dráasta ruta hains nach gása sé maní sin cábhéile daíic content sort by daíic
díoch san éichcin có na videoin as a chéad a bhórchuid mar go beh so dé hacinn as a chiad áte ha a video gemichin riteach fichat so sin video garage agus ha fóhítal an Gaelic agus fóhítal an Béarla iad so chan dhéile chuú na garm go bhfuil sin iad a bhórchuid dénne na views ein mar go beh ach ruta ha gomaint nach chá sé a dar na video as chanin as animale claci sin fod a chat dar na video as animale sé I chiad video iad a channel Jedi Fallen Order streamathe ar fat agus a sin gohhaint nach chása ar a video sin chanéich gomise chanéal an audio YouTube má so caiitichte is stácha agus so sin gohhaint nach chéal ginse na video an ile na streams ile ar ein chá animal nó caiitichte rí sin inéad sin sa tres áte ha acin táiseach hí se sin chiad video de Assassin's Creed Valhalla so mar a bh dúil han caran na ciad videoin deút an haiad an féin jo views mar big agus sa ceú áte chiad video de stús a baba is you so agus sa cóic bhate sé a dhíist video éile de táiseach táiseach Jedi Fallen Order agus nuair sin a léirhes around mi ar squadron sa sin caran sa siathh áte san siathh áte agus mar a chiad video ha fóhítal an Gaelic agus Béarla idir sin so hiú anna hin na anjóin ha féin as mó views mar go beh siad anjóin le fóhítalan ha garage neo a ha sa chiad áte as a stream mar go beh so sé ísnach ach ag an nám ha Janu Ciùil ma chéta sin mar isiimpled is a video as ùire pák an éiche geabhraí hamí táilte mí na panna sin tegus an féinach a video mí go rein sin ar Assassin's Creed Valhalla ha fichiid fiú ag sin so sin mú caran carstel gen views a bheith a chiad video agus cuisin na video in ile mar bagíchan bh AC Valhalla had 3 views ag sin so mis sin ha codanneach ann a bheits a suie agus a ced na video in ar fat agus a ced na ha tachart ar fat an sa rut ach a mis sin na bhórchuid bíad a ced ar chiad fed ma had sin na glacin an ara ach go cumiad áda ach úr an beidir a tín isteach amach agus trích sé caran a video as ùire a bheits duine a ced so ar san seachcin bheit banis na bliana in gena ile in gena video in ile Assassin's Creed bei sin a video as ùire agus ha barach views ag sin an join man cuaisteir so mis sin ha tachart leis sin so ha sin ísnach le vís sin dollarist an cum sin áin le Valhalla neo an ahadi sin ha mi gotúidir san DLC de Valhalla a dhéanú ach san net rame bheit sin san gemichin India dhéanú neort gin reality dhéanú chanéile sacam agus chuín fáilte iad na beachcin acu an gáí bharach ar sin bheit cod a video ann a nuí nach do gopur agus leis sin ha céalcha an join nach chéal fiús ar a channel YouTube mar isimpla raimí video nu a hanig demo amach ar san Resident Evil 3 ach cha bu an gut mo chláin sin íteir so stream sin ar san mis sin leir a híte etar leir a híte agus uair a híte agus bheit gonéim so bríisiich dúla bheit sin ach a mis sin gohadiid leis an túnta go Twitch agus ag an sin thuir mé an PC a bheit seo well thuair sin a PC seo a na video néad a fast na streams ar fast go mena sead an uair sin agus san mé na hen tripla sin ein
tripla sin nó am go am bí an gáí sin mar a háinar vis de streamig ach ha cúsin na seaar na bhd. So mi swins go bhfuil Jo car an únsaach ann mar go big fó urste sam fó thoiseach na bliana go jerig fichad agus bíainsnach ag cin J stáit an sa bhile seanal ag jerig an bliana jerig na bliana sa. So sin car an stáit an erní mar go big State of the Union Address sin mar a hasin i dhéanú agus an níos teis me sin gon chluich sin geme ó deo sin ar geme a chluich ar sean Jo chrap úne.